Kurumirira kuongerereka kwa mitino barabara-ini, ruhonge rwa NTSA na maabitha borithi a ruhonge rwa traffic makoretwo mambikite mugururio wa gwethana na matereba oro undu umwe na athii a maguru aria maragarara mawatho ma barabara. Na umuthi timu ino yatinda mugururio mwena wa Mombasa Road kuria athii a maguru matanyiheire 50 maikirio ngono ni kuna watho wa kwaga kuhuthira ndaraca cia gukirira o undu umwe na atwarithia boda boda aria megukiragira barabara kuria matafatie. Ukiangalia takwimu zetu ziko mbaya sana. Hali ni mbovu kabisa, kwamba tumepoteza maisha ya watu wengi sana, na hatungependa tupoteze na maisha ya watu wengine zaidi ya hapo, hasa tunapoelekea siku kama hii ya Pasaka hii. Hatungependa kuwa tena na vifo vingine barabarani. Makenyita baru mugururio uyu atwarithia boda boda AGM maugite ni hakwiriire andu aingi guku makigweta bata wa atwarithia boda boda gukorwo mari rungu rwa SACCO, undu uria ugutuma aingi aria maraingira sekta-ini ino gutigirira mari na indo ciothe iria ibataranagia niguo makorwo barabara-ini makiuga na ciiko cia wikinaĩ ni kunyiha. Tumeelewana ya kwamba tunaenda kutii sheria, na hiyo sheria I hope imeanza kufanya kazi kuanzia jana na itaendelea milele na milele, kwa sababu tumepoteza watu wengi sana hapa. SACCO haha niyo dawa, tondu utari na insurance ndungiingira SACCO, utari na license ndungiingira SACCO, utari na genuine logbook ndungiingira SACCO, koguo ni twanina wici wa nduthi, utari na number plate original ndungiingira SACCO, koguo SACCO niyo dawa na tutikahenanie. Mugururio uyu uria gukuruhanagia ngari cia mithemba yothe no utwarithirio na mbere mwena wa Rukenya kaunti-ini ya Machakos o barabara-ini ino ya Mombasa Road kuria ngari itanyiheire 1,000 cinyitirwo ni kwaga gukorwo ihingitie mamwe ma mawatho. And the operation is still going on. We want to sanitize our roads, and we know that it is high time we must value life. A major concern to us: lane indiscipline, overlapping, drunken driving as related earlier on by my counterpart, and roadworthiness of some of our vehicles, and more importantly, just reckless driving by our drivers from point A to point B. Na thutha wa amwe aene ngari kumenya cigi mugururio uyu, amwe ni mahotire gukungeria maabitha ya NTSA na borithi wara magera ithaka-ini na mekumagirira haha mbere ya haria nyambo ikuigitwo kuria ngari ici igutwarithagio na thibidi na kumbura mbiri igithara itigaikio ngono. Wengine twende huko lakini msiende wote, bado wale wapo waendelee. Kuringana na ripoti ya NTSA egi mitino iria hanikite mwaka uyu kuma Januari, andu 1,090 nio makuite kurio na baadhi cia thukuru ikoretwo igikuruhanio mitino-ini ino. Hari namba ino athii a maguru aria makuite ni 403, atwarithia boda boda 260, athii 233, athii a gukuo ni boda boda 92, matereba 88 na atwarithia a meithikiri 18. Ihinda-ini o riu naguo thukuru wa Moi University ni urugamitie thabari ciothe cia arutwo cigie mathomo wari kurumirira mutino uria uhanikire umuthi mwena wa Kimende ugikuruhania baadhi ya thukuru uyu iria gukuite arutwo 65. Ruhonge ruru rwa NTSA unyitaniri na ruhonge rwa borithi maugite mugururio uyu uguthie na mbere kona ciothe cia bururi nginyagia riria a Kenya meguthingatithia mawatho mothe ma barabara. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti-ini ya Machakos, ni njitagwo Wangui wa Muiruri.